Anyang laki din! Amo kumari, nadamag ko ang naglako kano ni Nanamilyang iti sabong. Ah, kasta ka de? 20 mil kano tinaglakwan na. Wow, nagdakkel matan. Anya nga taasabong tiinla ko na. Jak amo, adumat a klase ti sabong amula ni Nanamilyang. Bilibak at talaga iti dayja abakat. Uray bakatan, naggagitlat ta nga agmulmula. Ay, awan pa pa namin ton bigat. Pasyaran taman ni Nanamilyang. Kitain tadag iti mula na asabong. Katwan awan met papanakin ton bigat. Mapantang kumare. O sige, dagasan ka di balayon. Amuyo ka dinana? Bilib kami man kada kayo. Una na. Ngamin, oray kasta ti edad yon. Agmulmula kay latta iti sabong. Wan, jak nga bin kayat ti agtugtugaw latta. Kayat ko ang ma-exercise ti bagay. Iso aday ito isabong ko latta ti as-asikaswag iti inaldao. Kasta ka dinana, ay na, naimbagpay kada kayo. Napigsa kay latangag mula iti sabong. Wan iso kapay di mapaglakwak. Balbaluna ang dagiti apaw. Ay, kasta. Aywan gayam. Ang mga numabalin ti dumawat iti maimula asabong. Ay katwan apikit din saan. Ikan kayaw. Kan ikan kayo matan iti fertilizer. Tapno adda may apply yaw. Iti kasta. Ad-adda alumang taw. Ay na, agyaman kami unay nana. Agyaman kami unay. Nagpintas mo't tanda ito inmulam asabong, kumare. Ayun, kumare. Dinawat mi day ta ijay ayan ni Nanamilyang. Kasta ka di? Asino ti kadwam anapan? Ni bakla. Iso adwa kami nga inikkan na. Kasta? Kasla kasta di sabong nga inla ko na idinapan alawas. Di ngay naka 20K ni Nanamilyang. Ha? Inaksakit di mo't dumawat Ikanak nga ta. Ay katwa na. Saan mo't anaimot ni Nanamilyang kat? O kita inikanda kami pa'y iti fertilizer nga i-apply me. Kasta? Ay, inak man mat nga rod ijay balayda. Dumawatak man mat. Katwa na, kumare. Tapno agmulat ay amin. Papanam, bakit? Mapanak man ijay ni Nanamilyang lakay. Anya ti papanam ijay? Inak dumawat iti imulak asabong. Sabong. Wan, kasla tay sabong nga inla ko na nga idinapan alawas. Nagngina ka naukat. Napan nga rod nagdawat da kumari dina kan bakla. Ngam dinak mo't inayaban. Ha? Talaga mo tay jay adinaan niya. Napagsayaatan, di na pa'y iyawis. Nakitak itay ti imula na iti arubayan da. Di pa'y laaglaylay dagiti mula na. Bakit? Nasakit tinakam ko, lakay. Kaputa sa andak nga inawis, idinabanda. Apay nga agsakit tinagam mo, kit mapangkalang aruday. Ay, sa balilat ta, ti panangawis da kanyak no bilang laeng. Anya, dumawat kamot iti sabaw, pilaeng. Wan ko manana, imulak man mat. Barang agbyag kat addan tumot ilako. Ay katwan dakkel mo't akatulungan, no bilang napintas taw, kat mailakaw. Kasta ka din, ana? Padawatan nakmat na iti fertilizer, tikas iti intadyo kada kumari di na kan bakla. Ay won piling, ikan kamot, di ka madanagan. Saan abali ta adumot? Naggapupay ngamin dagiti fertilizer nga us-usarak ijay abroad. Impaw itjay anak kaw. Ay na, agyaman ak unay ha. Agdamat aramatak iti imulak asabong.
Buti magpapilay. Wan tata, sabong kan abono. Ang alaam kay. Ijay man ay ni Nana Milyang tata. Napanak mat di mawat naimbag lang nga imulak ijay arubayan mi. Ay ikaw da. Ay, kasta mo jay sabong anangin na iti ilay. Nang runa ka umadanen ti pista tinatay. Wan tata, Paduam. Tapno mapadasam ti aglakaw kas kanimilyang. wan, masigurado. Nalaingak matkat nga agmula. Saan akas kinidina? Abasta intugkel na latan iti daga. Anya? Wan, iso ama sigurado ka napimpintas to ito imulak ngam timula da adwa kini bakla. No kasano kalaad da? Nalalaad mo't man ang timula da. Ha! Nay, talaga pinaypaisom mo tinapandimawat iti sabong bakay? Ay wan alakay napanak talaga. Kita mo, adda sabong, adda pay abono. Nasingpot talaga ni Nana Milyang kat. Kit imulam nga ruda lang. Ay kat, pag inanaanak pay mo't unay kan aya. Kasangsangpot ko pay laang, pagmulaan na kon. Kit ibabad mo pa'y lang nga ro tinalamis adanom dahil ta imit mo asabaw. Tapnosan, amalaylay. Ay unay kan, aramidak matkat, nga makauray ka kumalakay. Jack pa'y nakaina na. Wala nga ro, agina na ka pa'y. Nay, nakapulis ka mo, bakay. Papanam ngay manay. Mapanak man ija ayan da bakla. Ha? Nagdaga mapan kay jay. Wan, mapan ko man kitaan di sabong nga inmula na. No mayat mo't lang. Anya? Amangan kit di mat no nalaylay. Ha? Nalaylay nga ibagbagam mo? Kan nalaylay Akas lamot laang iti mabagbagi na. Bakla nga rod. Hoy, tangiwa mo man piling. Inton kwan, adanakangag. Kat, pudno mat. Anya? Malain na kung lakay. Inak kitaan ti mula ni bakla asabong. No nagungar mo't laang. Nay, apay nga akastoy mo tanti itsuraan dagito inmulam asabong bakla. Apay aya? Kasla aglaylay damat. Sibugamot ngamin Ay, unay kan. Sibugak inton malim. Alangan asibugak ita kat nakapigpig sa tiinit. Malaylay Ha? Ay, si kaki dimet. Agi suro ka lang arudan. Alanganan pay. Umay kanto iji balay. Pasyaram tumot ati sabong nga inmulak. Kitaam, adayo anapimpintas ngam ti inmulam. Anya? Wan, pudno ti ibagbagak. Ure agpinnos tata Ha? Adayo anapimpintas ti mulak kunak tumat. Uray ti mula ni Dina. Aho? Awan Awan dagita mulayo kumpara iti mulak. Ay na, nagpintas mata. Dito yung sabong mo, mare. Ay katwan amare. Apay, diyan mo lang. Maditirubmat na. Aglaylay mat. Gagangay na ata kaimulmula. Si kakit di mo. Ay, saan? Aglaylay. Amom no apay. Gaputa imay ni piling iji balay. Tinanawa na ti mula. Iso akas chay aglaylay. Ha? Amom mo tinti panagmatmata dahi dya piling. Nagtadan. Amin amulagatan na. Animal. Wano mula. Ay, matay. Anya? Wano ti bagbagak. Natadam ti mata kandila dahi dya babae. Ay mo nga si putak lakaw maitay nga umay. Sumungsungad pa'y lakumakit pinasublikon. Anya? Kastoy ti insuro ni Nana Milyang aramidan. I-apply ti fertilizer. San ka di? Ay, wan. Kanawan kano iti danom. Ken isibog iti mula. Ken saan kano unay nga ado ti isibog. Ti tunggal puon. Wen, kumare. Matanda anak pa'y madag iti imbilin ng aramidan. Nang runa iti panagsibog. Nang runa pa'y kat sensitive day ta amula. Wen nga rod.
Iso ang masapul nga annadan itikas na unay. Wan, alwadan at talaga. Tanangina. Ay, parang no at dapay ako mintas. Jay sabong ko. Sibugak mo't iti fertilizer. Pumintas dayjay kumare. Di ka kadi madanagan. Naaywan ka mo ka. Iso nga amok asaan mo abay-bayan. Nay. Anya ka rin dahi nga aramidan ba nga? Makit-kitam lang nga rudan nga abunwak da ito'y mulak asabong. Salud-sudan pa'y lang. Kas kalaago uyong. Anya? Abunwak tapno at adapay alumang to. Iti kasta, umuna ak nga aglako iti sabong ko. Ngam dadi na kan tigayim na alaad abakla. Ha? Ngam, agore ka man. Kunak man no kanawampay dahi tayo itidanaw. Santo isibaw. Isumot tinaisura dito packaging na. Wan, iso tinaisurat. Kan isumat la ang tiinsuro ni Nana Milyang. Ngam iso nga rod ti amok apagsaya atan ti mulak. Anya? Wan lakay, iso akastoy nalatan. Ikargak dito'y puon ti mulak asabong. Kalpasan na, si bugak tumot na iti danong. Aya. Uray po utam. Napimpintas turay ti mulak ng dagiti mulada. Ngamen, naidumduma ti panag-abunok. Uutam to. Nasaya at nasabat ka, Pilay. Nana? Kumusta mo't nga itimulam asabaw? Nalalang tuda ka day. Ha? Aywan anana, naglalang tuda. Kasla kanyak man lang ha? Kasla pagukrad asabong ko naman. Anya, Angaw ko lang nana. Ngamuan, nalalang to timula kon. Kinapudno na, nagaplayak iti abuno iti kalman. kasta. Ay kat nasaya at tapno ad-adapay alumang ta. Wan nana, iso na laang, tasaan ko akinanaw iti danom jay abono. Inkargak lata iti puon timula. Apay ngay adi mo sinurot ti imbagaken ka. Ay kat, unique procedure mat anana. Amok ngamin, anapimpintas ti panaglang to dagiti mulak asabong, iti kasjay nga inaramid ko. Anya, si kamot gayam, kumare Piling. Wan mare, Itaman pa'y asim marungkar ka dito balay. wan mare, kita kumamot no kumusta mo tan dagiti mulam asabong. Ay katuan ako mare. Anong pang-asim di mo kumamot uyawon ti mulak. Amok analalang to dagiti mulam. Saan mat mare, si kakit timot? Umay ka, mapantay ijay likod. Ijay ngamin tinagmulaak iti sabong. Satan to ag merienda inton madamdama. O sige, mare. Anya ti kunam kumare? Saan mo at tinunaw di abono iti danong? Saanan kumare? Rekta, nga inkargak iti puon timula. Ngam adala tamot measurements na Kasta ka di? Saan nga ta madadaal di mulam, kumare? Ay saan mare? Anya madadaal mo't nga ibagbagam? Unique procedure dayjay. Naidumduma kunaman. Anya? Adala tamot originality ama ko na. Isu akitaan to. Napimpintas timulak ngam timulayo kinibakla. Apay nga akastoy mo tanti lang nga dagiti mulak. Apay mas daw ka kasta tila nga nagitimulan bakay. Mas daw ka gapot agkal ka lang nga kayon. Ha? Kita man day talangam. Kas kalanaksay. Kas lamay la dagitimulam ha. Ha? Dayta ti maganap ti agpakalay nga kasking ka. Lakay. Nagkunang amin nga ikargam latan iti puon na dagita si bubukol nga abuno ha. Nga ora insuro da magking ka ti husto a procedure. Kwa. Anya ti amom, pagsayatan dagiti mulam ti naramid mo. Impaturay mo nga min ti ugalim nga agpakalaing bakit.
Nya nga ita, matayan dagiti mulam. Nalaylay da amin ay. Kita, mangrugi pa yan amaksay. Lakay. Amo nga men, bakit, ha? Nagpudot ti panawan. Sakit, nagabuno ka. Kit napudot mo't lang ti abunaw. Naimbag kumamit da distansya tayo ta abunaw, di ta mulam. Awan mo ay talaga nga pisok-pisok mulatan di ta ayan tipoon na. Ay kit maksit talaga Kas kalaobi nga kaya na, di kag pampanunot. Kunam lang no, laing mau. Ngam bongog mau. Ha? Maawatam ti bongog. Bakay? Saan? Agpakalaing ti kaya nasaway. Aglakon tunda di na ken bakla iti mula da asabaw. Ngam si ka, nga, ngamin, agpakalaing ka, piling. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay at pakasaritan iti biyag, ito'y drama tayo, Anyalaki din. Insurat ni Herculasa Duna. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay. Oh, bakit? Kasla na unag ti pampanunutam Itay ka pa apalpaliiwan. Uwan lakay, pampanunutak ngamin no anyapay nga ta ti mabalin nga ilako ta iji pwesto. Imbaglaan na yung tilako Ha? Lakay, anya nga ta no padasan ta nga aglako iti barbecue ditoy. Huwag nga agpaiso niya. Apag iso nga wante aglaklako iti barbecue dito'y banda nga ayan tayo. So nalaang ta na trabaho dahi jay bakit? Manumat ang nga oras nga isagana ta dagiti lako ta. Amok, natrabaho day jay lakay, ngam ano santa. Anya ti amuta, no iso ti kayat dagiti tattao ditoy. Sa bagay matkit di Ala, panunutam nga rod na imbag bakit? Ne, at damat ginatang ni Ellen na pagtunuan. Anya nga tati ituno da. Aglako da kano iti barbecue lakay? Aniya. Ay na, itala dayta, oray po utam. Saan mo't lang agbayag dayta, Asino kumamot nga iti gumatang iti lako da? Di damot amo ti agtimpla iti naimas sa barbecue? Aniya. Saan tumat laan naimas? Masiguradok dayta. Awan tumat lang ti gumatang iti lako da. Putam dayta, lakay! Hoy, si ka Ellen. Apay ngay abasta ka matlaglako iti ihaw-ihaw. Impakadayo aya iti akin ko kwa iti dati abangan tayo a pwesto. Ha? Lako kayo alako. Gayam, di yung matimpakada no mabalin kayo nga aglako. Olivia, nakisarita akmat ka ni Sir Adrian. Kat impalobos namat nga aglako kami kanilakay ko. Siguradom laang apod no ti ibagbagam si ka Ellen. Tano saan? Ang mga no makapungtot ni Sir Adrian kada kayo. Hoy, pasig lang nga asok tila ko yung barbecue ti maang angot ni ti pwesto. Anya? Imbag kumamat, no nananam day tala ko yo. Ngam saan mat? At damot mang ibagbaga na katamtam na. Anya? Oy, mare! Aglaklako mat gayaman da Ellen iti ihaw-ihaw. Wan, ngam sigon ka dagiti amok agim matang. Saan ka numat anaimas ti lako da? Saan pa'y kano anadalos? Napait-pay kano ti lako da nga isaw? Anya? Pampanunotak nga rod mare. Anya nga tanong aglako akmat iti barbecue ditoy. Anya? Oy, ang mga no dayta ti saan nyo apagkikinawatan Saan mare? Aglako aklat ta. Makaamomot ten dagiti tattao no asino ti kayat ta paggatangan? Siya, amok tagtimpla iti barbecue. Gaputa naglaklako ak idi ijay ini. Ngam dagita nga gasawa? Napanunot dalaang naglako dan nga oray di damat ammo. Ay na mare, siyak ti mabuting paraken ka. Ngamin, narigat ti adda kaap-apa na. Nang runa no dito'y pwesto. Amomot ten kanyak mare. No kayat ko. Awan bibiyang ko no anyaman ti ibagati tattao.
Anya, aglako tamat iti barbecue ko nang bakit? Wan lakay, agla ko tamat. Masigurado ka magustuhan dagiti gumatang ti ilakok a barbecue. Nalaingak sakit ding ag timpla. Ha? Ang pangalaan ta nga iti kwarta pagpuunan ta nga aglako iti barbecue. Katawan pa'y mat na urnong mo. Lakay, ada na panunot ko. Kat, dayta ano, umanamong ka. Anya day ta bakit? Agaplayak lang nga ni Tilong. Aglon ka? Jay, kasla pagot utangan damari Rosa ngay. Lending? Wala kay. Umutang aklangan iti pagpuunan ta. Sana bali? Mabayadan tamat? Kan masigurado nga adon to ti gumatang iti lako ta. Aniya. Ay na, maragsakan ak mga lakay. Uray kas kasano. May ibos ti lako ta a barbecue tunggal malam. Uwin nga rod, bakit? Imbaglakid din ta na panunod mo nga aglako tayo ti barbecue. Jaklanam naman na napigsagaan ti barbecue. Pampanunutag nga rod manin lakay. Anya nga tano aglako tapay iti milk tea kan burger. Iti kasta, pasig a merienda ti ilako ta. Uwin nga agpaiso, bakit? Mayat data na panunod mo. Uwan lakay, planwa ka na imbag. Agam aguray ka. Amangan mat no saan ta mapagigiddan no bilang laeng. Di ka madanagan lakay. No makita, kat maya ti panaglako ta. Mga lak iti kadwatang aglako. Tangdanan tan iti binulan. Oh, anya nga bakit? Naalam ka din ti kwarta mi di naglunam? Uwan lakay, kamaudyanan na. Mairugita matan nga aglako iti barbecue iti pwesto. Kat, manong nga tinalon mo? 20 mil lakay. Daytoy, katunggal lawas ti panagbayad. Kalpasantin na mabulan, mabalin manen nga agrinyo. Kasta. Kat, manong nga iti bayadan ta tungkal lawas. Basit laang lakay. Sa nga ribo laang. Kan amok akabalan ta daytoy abayadan. Ay na, talaga gaya mapinaypaysum tinaglako iti ihaw-ihawan niya. Ahawan mare, adamot kwartak. Isu nga, aglako Ala, gumatang kakit din. Ay, makauray ka mat amare. Agi na naakpay mat Si Kamet. Tikayat mo, gumatang ka dagos. Lakwan ka laang mat, mare. Si kakit di mat. Uy, mare. Aday bagak. Limabasak ita idita pwesto da Ellen. Adamitan paglutuan da iti burger. Ay, kanadamitan milk tea alako da. Anya? Ay, kat, aglako dalata No ada gumatang Kan amo matanti ka aduan asaan anadalos tila ko da. Ha? Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Ha? Kita lang no agbayag day ta negosyo da. Itaarugyan mi matan kanila kay ko ti agtono iti lako mi. Anya? Anya ngay bakit? Binayadam ka din ti abang ta dito'y pwesto itaabulan. Wan lakay. Ay na, maragsakan nga rod Mr. Adrian. Gaputa inted ko pa yan ti abang para inton umay abulan. Ha? Kasta ka di? Wan lakay. Ken ited ko moten ati sweldo ni Clara para itaabulan. Tapno malpas. Ken awan ti pampanunutan ta abayadan ta. Sa bagay matkid di Ala, nakay na naak moten lakay. Inakon ija kusina. Tulungak ni Carla amang isagana iti mailuto. O sige bakit? Siya akong ti makaamong agbantay dito'y sango. At damat ka barbaro arupay di pwesto da Pedro nga agasawa, bakit? Kundi alamot iti kadwada, ho? Kunamot lano ada ipasweldo da. Ha? Urayam lakay. No pumigsan to mati panaglako ta. Uray man lima ti alaog akadwata. Awan gayam, nasabat ko ni Sir Adrian itay. Damdamagan na ti abang tayo itaabulan. Kan idi napalabas abulan. Ha? Wan ngagpaysoan niya.
Ay, panagbabayad man kaya man. Sapay manulaang ang tinabati iti kwartata nga inutang ko. Nagbayad akpay ngamin iti tuition fee ni Sheila. Diskarte mo day bakit? Ang mga no papanawan da tayo dito no saan ka pa'y lang agbayad? Ay namare, kasla da ito'y pailaing di lako yoy di na minsan nga aldaw. Madlaw nga mina sana kalutluto. Ay, mare, pangasim ka dimot at di mo pigsaan day na sa Ang mga no ada makangagkan ka, narigatan. Nga mare. Sayang mat ngami, no ibalang mi day saan mi analako, idi na minsan nga aldaw. Napan mo ti 2,000 agastos mi dito'y Wana mare, ang mga nuag sakit mati tiyan ti gumatang. Saan? Di ka di madanagan. Manunalawas sa naglaklako kayo. Ngem madlaw ko akas lasagay sa ti umay gumatang dito ay. Kansalad daw may gumatang, no naibusan ti lako da Ellen. Si kamot mare. Di mo mat panunutan no makapasaya, itirik na day ta ibagbagam. Ay na, karawag matanday ta kolektor. Intud ko ang pagsasawakon. Oh, anya ti parikot mo bakit? Kaslagong ungot ka. Talaga makaung-ungutang. Ay, itay pa'y nga karawag ti kolektor. Umawag tasaan ka pa'y mat nga ruda nakabayad. Parikot ko lakay, no sa dino ti pangalaki ti pagbayad ko. Agdiskitar ka pa'y lang, bakit? Sapay imay ni Sir Adrian itay. Nakuna na ano saan tayo pa'y la makabayad iti abang tayo itaabulan, kat pumanaw ta kanon. Anya, nakuna na data? Wan bakit? Kat nakuna na pa'y, mabalin na nga ipasublat ka da Ellen nga agasawa. Gaputaam muna ka no akabalanda bayadan ti 2 pwesto, no bilang lang. Ay, sana mabalin. Naglalaingan nga DJ nga Ellen. Sigurado akinasarita naman ni Sir Adrian. Iso akas tama tinakunanakan ka. Paiman? Anya? Papanawanan ni Sir Adrian da Olivia ije pwesto da? Wan ka nung nga rudla kay. Kat nakuna ni Sir Adrian kanyak, ano kayat ko kanong abangan, itad na kadata. Ay kato na. Apag iso, umad-ado matantilako ta. Wan lakay. Kayat ko matkit di, nga masyanak mat kada Olivia. Namuak ngamin nga ado ti utang da, asan da pa'y anabayadan. Anya nga rod ita bakit? Alaak da di apwesto, ngambay aklat tapay laang nga aglako da iti uray upat abulan. Uray libre, imbag la makabawi damot iti mano abulan abas ti naglakwan da. Ngem bakit? Ni Olivia ti kanayon amang dadael kadata. Amin awagas ti panang dadael ket inaramid na. Tapno awan ti umay gumatang dito'y pwesto. Saan abale? Saan mat nagbaligi lakay? Kan nasaysaya at latta tinapakumbaba. Iti kasta, ad-ado pa'y a blessings ti sumambay kadata. Apay nga imay ka dito si ka, Ellen? Di mo kunaan nga apuraan da kami apumanaw. Ha? Imayak, Olivia. Ada ngamin kayat ko nga ibagakan ka. Saan ka interesado iti anyaman nga ibagam? Kwa, kinapudno na. Binayada kung ti abang na daytoy pwesto iti upat abulan. Gapo, taimpasublat mata ni Sir Adrian kada kami. Kat nagsarita kami nga agasawa, nga oray aglako kayo latta. Libre. Nadamag ko ngamin nga damat la utang nyo akas kada kami. Iso nga oray aglako kayo latta. Imbag lang nga damat pangalaan nyo. Ellen! Di kay madanagan. Nabayadan matanti abang. Ibagak tulat ta no kaano kay asumardang. Ellen, mababain kami unay kan ka. Ngamin, nagbalin kami adakas kada kayo. Ay na, awan anyaman na, Olivia. Tinapatag, kat na amirisyo, asaan anasayati kas jay. Ngamin, pagsayatan tayong matlaeng, no agkakatunusan tayong agkakaaruba diti pwesto.
Ellen, agtalinaag tayo kuma, anaragsak. Awan ko matidakas nga apal, iti tunggal maysa. Ngamin, awan mo tinasayat nga ipaay na dayta. Agla ko kay latta, tapno makabayad kayo mat iti utang nyo. Iti kasta, ha? Awanan pampanunutan nyo. Ay, agyaman ako na, Ellen! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki Din! Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Anya Laki Din! Oh, Maria, anusan nyo ti umainton bigat? Tamapan tayo agmula iti kawayan ni Jay Igid ti Karayan, ha? Wan, Kapitan! Umay kami tumulong agasawa inton bigat. Wen, anusan nyo? Awantang dan tayo ama panagmula. Agtitinulong tayo tapno inton panawan ti bagyo ket maliklikan kumati panagrega ay ti daga. Nang runay Jay Igid ti Karayan. Wan, Kap! Awan parikot kada kamay. Uray awan tangdang, tinapatag. Kat makatulong kamay. Agyaman ak no kasta. Ala, agsasarak tayo nga rod inton biga ti Jay Igid ti Karayan. Wan, Kap! Ariglado! Ay na, pasensya kayon, Kapitan. Awan wayami nga umay agmula iti kawayan inton bigat. Ha? Awan wayayo? Apay, pagtrabahuan nyo ka de. Ha? Kwa, Kapitan? Jay... Ijay ili. Adda trabaho mi nga agasawa ijay ili. Anya? Pasensya kayo na talaga. Umay kaming tutumulong nga agmula no saan kami abisi, Kapitan. Hala, wanen. No saan kayo ama kaumay inton bigat? Umay ka ito inton sumaron no apan nagmumula. Uwan, Kapitan. Umay kamin to. No lakad saan kamin to abisi. Kaya niya ti may baga dila lakayan na Kapitan to niya. Agmula ka no iti kawayan ijay igit ti Karayan inton bigat. Anya, kaya niya iti baga. Masadutak lakit din no kasi jay ti maramid. Imbagak nga da trabaho ta ijay ili. Nasayata ka sa timbaga. Uray siya. Tagita ti pagsabutak. Ken may siya. Tirumbang kong magmulay ijay. Lagi jay sidag ti babalay da ijay Karayan. Saan ka nga amin na bumarangay? Ken amumot ti ugali da ijay Kapitan. Kaslaawan manaknakom na. Mula da mula. Isunto mo ila dagasan to ti danon. Kasi pa nagtutudaw. Kat agpakalaing da nga raod. Bayan talata idan ah. Saan mo't adata ti mabannog? Isuda mo. Ay kat mapantayin ton bigat bakit? Narigat no saan ta mapantumulong agmula. Amang ano adda may bagada. Wadla kay. Mapantan ah. Sino nga ti kakadwa tayo ama panagmula? Kat amin abo marangay alakay. Bayanihan nga raw. Ay kat nasayat nga rod no kasta. Tapno ado ti maimula tayo akawayan. Wan lakay. Adu tayo nga agmula. Un gayam, umay nga tadamal yung agasawa? Ay na, dahi ta ti Jack amula kay. Ngam-tiam mo, kat napanmot ni Kapitan Ijabalay da. Bareng ah, no umay da makimula. No saan man ay nasumro ti kinasadot da. Kat, asino nga iti nakasaritam nga umainton bigat lakay? Aduda nga umay, bakit? Umay daan tong agasawa, uray da anita, umay matlang dambyang. Apay damal yung kanto niya? Saan da ka di manan nga umay? Dayta nga road, bakit? Danta ni makapung tutak itay, gapo iti panagsasauna. Kasla mga asar. Ha? No trabaho ti pangawisan kadakwada, ado ti riri kan rasunda. Ngam no pagsayaatan, ay na, isuda ti numero 1 nga adda. Ay na, sipod pay. Kasjay ti ugali da nga agasawa. Iso ano adan to ti ayuda? Rumbang asaan na kumamot amay kan.
Makabanok ka talaga ti agtrabaho. Ay na, noin may kumaamin akapurukan tayo. Lalpas kumaadagos. Wen nga rod nana. Ado ti saan ngay may. No asino nagitisigod nga umay tumultulong. Isulat ka nga iso. No asino matisaan nga imimay. Idala ta makarit na. Wen nga rod anana. Kasla daton niya nga gasawa. Ay naku namon Maria. Di dala makarit na. Kanayon nga isuda ti awan. Ay, adan tula ayuda. Makangag dagi sa udagi kitap tao. Nakasagsadot damot ngamin. Hoy, Tonya. Naa? Apay ayanana. Anya ti parikutyo. Unay ka na talaga, Tonya. Adda kalagayan dito yung agap apiras iti balakubak mo. Ngamda kami. Nabambanog kami. Ano pa nagmula iti kawayan. Ti imbagam iti asawa. Adda trabaho yo, ije ile. Adamot at talaga nana. Saan kami lang nga nakapan? Gaputa na tagtakainap ko iti rabi nga agsakit ti ulog ita. Anya? Ay na, Tonya. No piniluso pula ang ti panakisaritam. Agulimak ka. Tama nga, no anya pa iti maramid kukan ka. Nay, si kamat gayam, pare. Ag kilo-kilo tanday tapan nagnam kapo iti bartak mo. Anda nga rod inom ka. Yung minumak. Parikot na yan ay taparay. Saan met, pare? Tiamok ngamin kat napan kayo nagtrabaho ijay ili. Isuasan kayo ngay may timulong nga nagmula iti kawayan. Ahaw? Kasano ko mga umay kamay? Gawang matitang dantiag mula. Umay kam kidyag bambano nga ayun ngawan tang damay. Ha? Makapapan. Anya? Maturog kami latan ng agmalmalam. Yung ti mapanagmula iti kawayan. Nga uray nakapudpudot ti panaway. Ahaw? Wen kapitan, nalabsak ni pari mal yung anabartak iti kalman. Anya? At dati iti karayan na marigrigatan nga agmulmula iti kawayan. Ngam addakit din anapalalo ti bartak na. Saan nga umay agparang-parang kanyak dagi jay nga agasawa? Ha! Ang mga nujak malapdan ti pungtot ko kat ida. Uray nito niya, kapitan. Nalabsan da kano iti kalman nga agtugtugaw lang iti balayda. Uwan ka nung arod. Isutimbaga ti asawak. Ay na, imbes ajak kayat ti agungay. Ngam pagpungpungtutin dakmet ngamin. Ala, bayan tayo idan, kapitan. Makaamiris dan tulat ta. Anya? Ni pila? Nagila ko iti rabaw. Hun, umapalak nga rod lakay. Na, anya kumangay, ba't ya palam kang kwa na? Umapalak ang tanapan laang naglako. Nakasangaribo adagos. Rabong unli. Ay, kasta ka day. Kaya no kaya mau, mapana mo mangalay ti rabaw. Ang imong sikat ya gilakaw. Katuan alakay. Day talaga ayam. Mala, ingka nga rod agbiro ka na iti rabong. Ay na, nagdadak ka larabong sika. Alaga kastoy. Ay na, sigurado nga daw ti pakaaramidan na day daw. Ay, saan lasa nga ribo ti mapaglakwan ni bakakaw? Ay, nakadua ka. Ay, nagawid ka. Ay na, sana kagbindot, kapitan. Masigurado arabong jay nakasako nga imat ni parimal yung itay. Ha? Awan mat ti sabali mabalin na nga isako ijay karayan. Alangan kit di mat abato ti mapan na isako. Ti awanan bain alalaki? Isu lang nga roden ti pulos nga awan intultulong na. Isukit din tinatura da mapanagala iti rabong. Ha! Agsagana tayo jay. Ay, rumbang lang nga ikanyo iti pagnakman na, kapitan. Ngamin, unfair mat kada kami nagmula iti kawayan. Mala, bayam. Mapanek na kakla nga pudno da ita. Irakad kulakit nga ro di punti kawayan. Ay nalakay. Amom ka day. Nakaragrag sakak ita. Apay bakay, naila ko maamin di rabaw. Wan lakay. Amom mo't analaingak nga aglakaw. Isu nga inton madamdama. Ingka manen mangala iti rabong iti karayan. Ta ilakok manen. Ay gawa na, di talaga hayam. Ikan na nga ron iti kwarta nga igatang ko iti arak. Iti kasta, adda gumagata ka mapan iti karayan.
Anya? Wan, ikan na ko na. Oh, atoy. Ingka gumata nga rodan. Arob obam, tapno mabiit ama ibos. Ni maliyong day ah. Ada imot na abo ng kansako. Wan nga agpaiswan niya. Ha, pudnon sakit iti intanon ni andong kanya kiti kalman ah. Sigurado ang mapanday jay ijay karayan. Anya? Ha, sana mabalinday to'y ang mapaspasamak. Nan, tasurotek manday jay alalaki. Ikam ti pagnakman na no ka. Wan bagay, isu ti rakid ko ijay pon ti kawayan. Umay ka nandong. Sarunwan ta ni Malyong ijay karayan. Wan kapitan, ngam mabit lang. Apay nga iday tatali nga imot yo. Daytoy ti aramaten ta mangirakid ken kuana ijay pon ti kawayan. Siguraduan ta asaan ang makarukat aging gainton bigat. Anya, tapno agnakam da dya tao. No pa nagmumula, awan da. Hanggang no pa nagrarabong, isudakit din ti alisto ang mapanagala. Ay, nagdakila talaga. Nagdakila rabaw. Tas lalo puti bakit na lumag. Sigurahan, nadakil man iti mapaglakwan. Apo! Mayat! Mayat talaga! Kasla dun tinaalam Ha? Kapitan, paparian daw. Andong, oh my God! Ang tinulong ta mangirakad iti da ito atao. Wan kapitan, nagawan mat tanabain mo? Aglaklako kakit din iti rabong, ngem awan mat mula makawayan. Kapitan, pakawanan na ko ma. Sana na maulit pa ay. Ita, tanatiliw da ka. Irakad da ka dito'y punti kawayan. Iti kasta, agnakam ka. Ha? Anya? Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. At yaman kami, itingkay, Panang Tarabay. Ay na, day tamanan motorsiklom ti saksakayam, usay. Di mo moten mapanawan. Anya nga tano ka idam laangan day ta motorsiklom. Anya laki din ayan ni bakit? Pagsilusan naman ang ti motorsiklo. Kasano adyak pagsilosan, ket di mo moten masinaan ti motorsiklom. Pagan andaram, nga awan mat papanam. Kaya't kung arod adeng denggan ti andar na gaputa ka barbaro pala ti motorsiklo. Ket bantayam natan ti motorsiklom, nga uray di kan mangmangan, usay. Mga nagto ka di no mabisinak, Sean. Kaya't ko pa'y asakayan ti motorsiklo. Ala, day talang arudan motorsiklom ti sakayam ta pumanaw akon. Anya, apay pumanaw ka nga, Sean. Kasano? Imbag pa'y day ta motorsiklom ta kanayon mo sakayan ngam siyak na asawam. Anya? Ay. Apay nga grungab ka guys, Sean. Anya ka din ti mapaspasamakan ka anak ka. Imbag pa di motorsiklo. Tamasakayan ni Jose, tatang. Ha? Anya ti kaya't masaway. Asawaan langan ni Jose di motorsiklo na. Gaputay sulangan di asasikasun na. Anya? Naumakon ka ni Jose, tatang. Napatpatagkan ko na di motorsiklo na. Ngamit di siya nga asawa na. Makisinak sa langan ka ni Jose. Ay, sos. Sana nasaya day kang ibagbag ang anak ka. Sana rumbangagsi na kayo ka ni Jose. Di mo pagimunan di motorsiklaw. Kasano adyak pagimunan? Katkas na di motorsiklo nanti asawa na. Ulusan na pa'y di motor na. Hidin to ta siya. Kat di nagpa'y maulusan.
Anya. Kasangsangpot mo pare. Agan andar pa ilati motor mo. Ay katuwan pare Raul. Napanak man gimatang iti pagsabon ko iti motorsiklaw. Anya? Adaya mo't sabon ti motorsiklo. Ay kataddaa pare. Di mo amo day taga putawan ti motorsiklaw. Nagnina sa baon ti kinatanggaw. Tapno kanayon lata na banglo ti motorsiklaw. Aya, nagdalos nga rudin ti motor mo. Sabon ang pailaay. Nagsiligan na eh. Ti kayat ko, nadalos lata ti motorsiklaw pare. Diyak kayat amatapukan. Isu mo ilagayam nga ulusam ti motorsiklong pare usay. Ay katuwan pare. Protektarak ti motor ko. Tapno sana matapukan ken magasgasan. Uwan bagay mayat no ulusam ti motorsiklo. Tapno saan nga agpanatay. Anya? Use. Use. Apay maturog ak. Kadigdigos ko. Nagpangluak. Nakabalabalak lang iti tuwalya. Very good. Bakit? Anya, biri ko nasasawam di tause. Ikatang mo na ti balabal at tuwalya kanya. Apay asak pala ti mangikat iti dayta. Bakit? At damat imam ang mangikat iti tuwalya na kabalabal kang ka. Kaya't ko nga roda sikat ti mangikat iti tuwalya, use. Sigin lakay. Wanan. Ikatay kon. Dayta. Naikatan. Maturog kan. Anya, apay at tinalikodan nak ngayon, use. Ay, oo na ikamutan. Analangin mo, nagurukmatan. Ay, Juski. Salpag ka lalaki, awan pa'y sir-serping kasawa. Nagdiusak pa'y matngarod dyan. Nay, agkap-kapi kamot dito'y abay ti motorsiklom usay. Uwan nanang. Buy-buyak namin ti motorsiklaw. Ay na usay, day talatan motorsiklom ti bambantayam. Di mon masinsinaan. Anya lagit din ayan ni nanang. Pakibiyangan naman ang tararamidag. Kasano adi ka pakibiyangan? Kat isulatan ti makikita nga aramidam. Imbag pa'y day ta motorsiklom ta padigusam. Anya ti kahit mo asaway nanang. Imbag pa'y day ta motor mo tagdigos. Sikangay, di ka pa yan nagdigdigos. Kasla na gumukan iti bilit day ta buok mo, nagangrag. Anya lagit din ni nanang. Ose, agdigos ka mat. Saan na day ta motor mo ti daldalusam? Ni nanang mat. Ni nanang mat. Pudno mati ibagbagak. Kas kala aso ngagngir-ngirseng. Tayo parparadam lang ti motor mo. Pumpunasam adagosan kasinsin use. Ay katuwan kasinsen. Jak ngamin kayat amatapukan ti motor ka. Anya? Nagalas ngamin na kitaan no nagrugit ti motor ko. Kayat ko silang lata tapno adaganas mo ta amang buy-buya. Una yan, nagdalos mo't tinamayam iti motor mo kasinsin use. Mabalin pa yan apagsarmingan. Ay, aprosak man no talaga matlaang nga awanan ti tapok nga. Ops. Ay. Padasam nga prosan taguraan ka kasinsinyulay. Anya? Aprosa mo ti amin kanyak. Wag lang ang motor ko. Anya?
Pimanawon di nakamotorsiklo usay. Anya nga iti ginagara day jay diti balay. Delivery boy day jay, Sean. Ha? Anya nga iti deliver na kan ka. Dahito yo. Nagorderak nga minute online. Anya nga iti ta naka-plastic. Kaputa iti motorsiklo, bakit? Inggatanga ko na, iti cover na, tapno saan ang matapukan. Anya? Saan mo't unay ang mataptapukan ti motorsiklom? Tadamat garahin na dito balay. Eh di naklatan bibiyangan, Sean. Jack na rod kaya't ang matapukan ti motorsiklo. Ay, anya lakit din ay ha. Unay matan ti panangipatag mo iti motorsiklom. Uray santan nga agsira iti naimas, basta makagatang ka iti para iti motor mo. Di ka din nagreklamo. Manong iti presyo day ta cover ti motor mo. 600 pesos. Anya! Nagginamot tanday ta cover ti motor. Ay katuan Dahil tayong nginginain ti kinatangkaw tapno nalagda. Basta para iti motor kao, awan tinangina kanyak. Show! Ato yung tibagas sa bulbuludam. Agyaman na, tatang. Di kailangan makagatangan iti bagas yaw. Kada mo trabaho ni usay ta makikarkarpintiraw. Adang agpay so trabaho na. Ngam na ibusan yung sweldo na, tatang. Anyat kat mo sawa na nakaw. Imbis ko maataraon ti gatangan ni Usay. Ayam saan mo ti gatgatang na iti accessories ti motor na. Anya? Jilatan motor na ti paggasgastusan na. Masurunang atalaga, tatang. At damot yan imay nag-deliver, Usay. Anya man ang ti-in-order mo iti online shopping. Accessories ti motor kao, bakit? Manaon! Ti manan motor mo tinggatangam iti accessories. Ne. Ay, di nakmulagatan, Sean. Inggatanga kiti accessories ti motor ko, tapno nagporma akit kitaan. Awan lang arutin maigatang iti sidaan. Day talatan motor mo ti paggasgastusam. Anya laki din na ya. Nagadupel asa dita. Anya lakit din tarupam. Sumarteng kan. Ramidig ti kayat ko iti motor ko. Nga uray saan tadamangan kasta ka di. Ha, Usay? Ha? At dapay matnat da iti sweldo ka. Isupay lati gatang mo iti kanenta. Ay, diya kamukan ka, Usay. Imbis amakan ti pangigatangam iti kwartam. Sa dino ti papanam usay. Mapanak iti balay ti barkada agtatang. Apayaya. Makilugan ako matanda bit gagara kay Jacintraw. Ay aglugan kailangan iti sa balay tatang. Saan adumalan ni Jacintraw? May tulod na labi itay. Nagpliti ak no iso. Ala na. Saan mat a tricycle ti motorsiklog tapnog pliti kayo tatang. Sa maisa, Jack kayat nga dalumugan na sa balay tao. Aniya. Ay kita mga magasgasan ti pintor ti motorsiklog tatang. Pasensya kayo. Aglugan kayo langan iti tricycle. Di mo man lain lugan mat ni tatang, Usay. Nagpaidam ka matan. Jack nga rod kayat nga daglugan asa bali ti motorsiklo, Sean. Di kayat ko, siyak laang daglugan iti motor ko. Anya? Kunakon kat nga gipulong da laklakayan. Kasla ubing nga gipulpulong. Jack nga rod kayat nga da sa bali nga glugan. Nagalasan ti ugali mo, Usay. Amak mo dayjay. Oray pa'y amam, Sean. No imbagak a Jack kayat ti mangilugan iti sa balay, Jack kayat. Siyak laang ti mangsaksakay iti motorsiklo. Usay, nakalaba akon. Si kanton ti mangibalaybay tanay, adda papanak. Jack masaangaw ti mangibalaybay kadagiti linaba malupot. Apay adi mo masangaw. Awan mo trabaho ita. Busy ak nga rod. Anya ko ba ngay ti pakakumikumam, kat adda kang madito'y balay. Bambantayag ti motorsiklo. Anya? Apay anas ka na bantayang ti motor mo. No ngay takawan da. Oh. Anya? Asino kumati umay agtakaw diti lugar tayo, Usay? Natalgad mat ti motor. Gapot adda mo dito'y garahe. Nasaysaya atay no mabantaya ka na yung bag ti motor ko. Di tay amo ti idadatang nagitagtatagaw.
Anya? Nasirib dagit agtatakaw, Sean. Naga daw ti may padpadamag iti radyo kang tibay ang natakawan iti motorsiklo na. Iso abantaya ka na imbag ti motor kaw. Anya? Una yan kasinsin. Tugtugawan man ang timotor mo. Sirip-siripam no addamanen narugit. Ay katuwan kasinsinyulay. Pinisit ko nga rodya kuton nga imuli iti motor kaw. Anya? No mabalain kasinsen, oray insekto apumaddak iti motor kaw, pisita. Apay ngay apis itam kasinsin. Awan mo ti madingar aramidan da. Magasgasan nga rod ti pintor ti motor kaw kasinsen. Ay, nalabas mo't daytan kasinsin. Naglagan laang mo't dagiti insekto amag na iti motor mo. Ay oray pa ay kasinsen. Napataglaunay kanyak ti motorsiklo. O, kas makita mat. Nagadaw ti accessories na. Dakkelan ti ginastos ko para iti motor ka kasinsen. Madlaw ko nga rod kasinsin. Nagadumat tantiing kabil mo nga accessories na. Wow! Magpintasan ti motorsiklong pare usay. Napno iti accessories. Ay katuwan pare Raul. Saan la basta-basta accessories data? Nangina klase dagit accessories. Nagadupay ti silaw na. Nadapay nagdakkel abaks iti likodan ti motor mau. Ay katuwan pare. Dayta di awagam da iti top box. Aya? Uwan pare, saan la basta top box data? Anya ngay? Nginginain na top box data pare. Adaw, ti mabalin mo nga ikabil dita. At padasek man asakayan ti motor mau. Ops! Oy! Sana mabalin pare. Siyak lang ti magsaksakay ti motorsiklaw. Amumatan, jak kayat ang magaskasan. Aniya? Jak tupay kayat ang pagdiswan dagit insiktaw. Si kantulaki din na taaw. Ay, gumatang kamot ay ti motor mo saksakayam, pare Raul. Awan manin maisaang. Nagswildo mat idikalman ni Usay. Ngam awan mat inyawat na kanyak. Ay nakumagumatang idikanan may. Addama nang jagi deliver iti online shopping. Udayay. Inasitganan ni Usay. Kat inyawat na mat ti bayad na. Uy, tiyawanan bain! Awan lang arudan maisang. Nag-order manan iti online shopping. Payman, alaak man di martilyaw. Daytoy, ti para iti daytaan motor. Sumarting ka, Sean! Minartilyong batanti motor ka! Awan bibiyang ko! Daytoy pa! Isang mo tayo tangar-aramitan, Sean! Nadadahalan ti motor ka! O sige, lapdan na ko say! Dayta ulo mo ti Martin mo! Taplag limpyon! Salbag ka lalaki! Ay, awanan ti sirserbi ti motor ka! Nabatagan dagiti silaw kan sarming na! Agnakam kaitan salbag ka! Kat manipod ita, agsina tamutan, kat daytan motorsiklam ti asawam! Da kayo diyang danan ita motorsiklam! Anya laki din. Ipangpangruna nga may titaraon. Sakbay dagiti na materyalan abanag kakabsat. Anya laki din. Malah, papagayam. Ditan tinagpatinggan ti maisapay a pakasaritan iti biyag nga intay pinaulwan. Asawang ta motorsiklaw. Dito'y drama tayo. Anya laki din. Insurat ni Tia Tina Minises. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kami, itingkay, panang tarabay.